بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزاريو تمهرتاتشن ميهونو أركان الإسلام يهونال ባባሳለፍኑ ትምህርታችን እንደሚታወቀው ስለ አርካን الإيمانና በኢማን ጋር ተያይዘው የመጡትን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ የምናየው አርካን الإيمان ነው። የመጀመሪያው الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله የሚለውን እናያለን ማለት ነው። نتحدث في هذا الدرس عن أركان الإسلام وهي الأركان الخمسة التي يقوم عليها دين الإسلام. زاري با الله سبحانه وتعالى فقاد من النغاغرو سلا أركان الإسلام نو وهي الأركان الخمسة أمست مسارتوች አሏቸው إسلام በእነሱ እንጂ የማይቆም የሆነውን ማለት ነው። ለምን قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بلوال إن بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. نبي عليه الصلاة والسلام أسلمنا بامست مسارتوች ተክቧላሉ ከዛ መካከል شهادة أن لا إله إلا الله የመጀመሪያው ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ ምስክር መስጠትና ወአነ ሙሐመደን عبده ورسوله ሙሐመድ ደግሞ ባሪያውና መልእክተኛው ናቸው ብሎ መመስከር ማለት ነው። ሁለተኛው ወኢቃሚ ሶላት መስገድና እንደዚሁም ዘካት መስጠት የአላህን ቤት ደግሞ በይቱላህን በህይወት ልክ አንድ ጊዜ መጎብኘትና ረመዳንን መጾም እንደሆነ በዚህ ሐዲስ ነግረውናል ማለት ነው። فالركن الأول يمجمرياو እኮ ሩክን ማለት ነው وهو الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ያለው وهاتان الشهادتان مفتاح الإسلام እነዚህ ሁለት ሸሃዳዎች የእስልምና መግቢያ ቁልፎች ናቸው ማለት ነው። ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا بهما በእነዚህ ቃል ቢሆን እንጂ ወደ እስልምና ማንም ከሃዲ ይሁን ማንም ካፊር ማንም ወደ እስልምና መምጣት የፈለገ በእነዚህ መናገር ይኖርበታል ማለት ነው። قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ይላሉ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ እኮ ታዝዣለሁኝ ልጋደል ሰዎችን ልጋደል ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብለው እስቲመሰክሩና ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው ብለው እስቲመሰክሩ ድረስ እንደዚሁም ደግሞ ወይቂሙ الصلاة ويؤتوا الزكاة ሶላትን እስከሚያቆሙ ቀጥ አድርገው እስከሚያቆሙና ዘካንም እንደዚሁ እስከሚሰጡ ድረስ ማለት ነው። فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري. ይህንን ካደረጉ ከኔ ይድናሉ ንብረታቸውንም ያድናሉ ነፍሳቸውንም ያድናሉ ከሞት ይድናሉ إلا بحق الإسلام እንደዚሁም የእስልምናን ህግጋት ተዳፍረው እስካልተገኘ ድረስ ያነ بحق الإسلام የእስልምና ህግ ይፈጸምባቸዋል ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። وقال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام እንደዚሁ ይላሉ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود የመጨረሻ ቃሉ እኮ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ ምስክር የመሰከረ ሰው ጀነትን ይገባል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። طيب ومعنى لا إله إلا الله من مالتنا لا إله إلا الله مالت ترجمه سنل أن يعترف الإنسان بلسانه يسولجكو بملاسو للناقرنو ويعتقد بقلبه بقلبه دقمو ليامنو بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل بأونتكو يمي ملك
ጌታ የለም ብሎ በልቡ ሊቋጠርና እንደዚሁም በምላሱ ደግሞ ሊናገር ነው ይላል። أما المعبودات سواه كالله وجعلوا بباطل يمجزو فإنها باطلة وعبدت بالباطل باطل نات يتجزوات ميالو بباطلنا ومالتنا فلا إله إلا الله لا إله إلا الله مالت تعني نفي الألوهية الحقية عما سوى الله كالله سبحانه وتعالى وجهنا بأونة من ملك أملاك يلم بلو ما من مالتنا وإثباتها لله وحده لا شريك له لا الله سبحانه وتعالى ما رقاقت الصوانة مالنا قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى إلال فمن يكفر بالطاغوت بطاغوت يكادسو ويؤمن بالله فالله سبحانه وتعالى يمنسو فقد استمسك بالعروة الوثقى بقطتኛዋ በዛችኮ በማትቆረጠው በሆነችው ገመድ በላ ኢላሃ ኢላላህ እንትን ብሏል ይዟል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والطاغوت ብሎ ማለት هو الشيطان شيطان ነው وكل ما عبد من دون الله تعالى كالله ውጭ የሚመለክ ነገር በሙሉ ማለት ነው والغاية العظمى من إرسال الرسول وهي توحيد الله تعالى الله سبحانه وتعالى ዋናው ነገር መልእክተኛን እንዲልክ ያደረገው መልእክተኛን ለመላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገው አላህን በብቸኝነት እንዲገዛና ወኢፍራዱሁ ቢልዒባዳህ በዒባዳ እሱን ለየት ማድረግ የአምልኮትን አይነቶች ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መስጠት ማለት ነው قال تعالى الله سبحانه وتعالى بتكبروا قالوا يلال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بيهزبوچ ሁሉ الله سبحانه وتعالى መልእክተኛን ልከናል እነሱም ይዘውት የመጡት አላህን በብቸኝነት ተገዙና ጣዖታትን ራቁ የሚል ዓላማና መመሪያ ይዘው ነው የመጡት ማለት ነው وشهادة أن محمدا رسول الله مالت ومعناها ترجموا الإقرار بأن محمدا عبد الله تعالى يا الله باريانا الله سبحانه وتعالى يلاكاتشو ناتشو بلو ما من مالتنا وأن الله أرسله لتبليغ دينه الله سبحانه وتعالى دين انديستلالفو يلاكاتشو وهداية للخلق كافة دقمو خلقم بمولو اندمرونا اندملاكتو الله سبحانه وتعالى لكواتشو على مالنا كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى بتكبروا قالوا اندالو وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا الله من يلال أنتنكو علاك نهم مالتنو وده هلهم هبرات سبوش بيهون انجيلال كذا بسرات يازونا أسفراري هونو سيهونو مالتن لمن با الله سبحانه وتعالى يقرر اللهن ህግጋቶች የተዳፈረ جهنم እንደሚገባና አላህ ያዘዘውን ደግሞ በዛ ቀጥ ያለ ጀነትን እንደሚያገኝ አስተምረዋል ማለት ነው وقال تعالى الله በተከበረው ቃሉ እንደዚሁ ይለናል وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ይላቸዋል አንተንኮ ለዓለማት አዛኝ አድርገን ነው የላክንህ ይላቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው ويقتضي ذلك تصديقه بما أخبر ይህኮ ሸሃዳ ምስክር መስጠት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብሎ የሚያመላክተው ምንድነው በተናገሩት ነገር ሁሉ መርሐባ ብሎ ማመን ማለት ወጣዓቱሁ فيما أمر ያዘዙትን ነገር እሺ ብሎ መታዘዝ ወጅቲናቡ ማንሃ عنه የከለከሉትን ነገር መከልከል وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى ደግሞ ላይ ገዛ ነው إلا بما شرع الصبر ينققونا الله سبحانه وتعالى باسكمتو نبي عليه الصلاة والسلام بتناقروت بيهون انجمالنا نبي عليه الصلاة والسلام كراساتشو عندبت منم نقر ما يناقروا مهوناتشون الله من يلال وقال عز وجل وما ينطق عن الهوى كلب والذاتشو من ناقر ما يشلونا إن هو إلا وحي يوحى የሚወረድላቸው ከሳቸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣላቸውን ብቻ እንጂ
ከራሳቸው አንደበት ምንም ነገር የሚያስተምሩት እንደሌላቸው አላህ በዚህ ነግረናል ማለት ነው። وقال عز وجل الله سبحانه وتعالى ደግሞ እንደዚህ ይለናል فلا وربك لا يؤمنون ይላል። አላህ ምሎ በጌታህ ይሁንብኝ እነዚህ ህብረተሰቦች እነዚህ ሰዎች እኮ አላመኑም አያምኑም حتى يحكموك فيما شجر بينهم በመካከላቸው በተፈጠረ ጉዳይ አንተን ዳኛ እስካላደረጉ ድረስ والله አላመኑም ይላል። ከዛም ማለት ወደ አንተ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا አንተ በወሰንከውና በፈረድከው ፍርድ ደግሞ በነፍሳቸው ጥላቻና ሌላ ነገር لا ያስቀጥሉ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مما قضيت ويسلموا تسليما ማለት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርሐባ ብለው ከአላህ የመጣ ነው አላህ የተናገረውን አላህ ያዘዘውን ብቻና ብቻ የሚያስተላልፍ መልእክተኛ ስለሆነ በዚህ እንመራለን ብለው እስካላሉ ድረስ ማለት ነው። ولا يصلح الشهادتان بمجرد الاعتقاد القلبي ማለት የሰው ልጅ በልቡ ብቻ በማመን ሸሃዳው ወይም እስልምናው አይረጋገጥለትም ማለት ነው። بل يشترط لمن أراد الدخول في الإسلام التلفظ بها ማለት ወደ እስላም መግባት የፈለገ ሰው أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ማለት ይኖርበታል ማለት ነው። والعمل بمقتضاهما እነሱ ደግሞ በሚያስፈርዱት ነገር ደግሞ መስራት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያው የአርካን الإسلام መሰረት ሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ያለው ትርጉሞቹም የሚያስፈርዱትም ነገር ይሄን ይመስላል። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።